a day in my life. Halo, assalamualaikum Besti. Ini pagi-pagi kita nganter Pak Su ke stasiun Cikarang nih guys. Ini suasana pagi hari. Kita nungguin beberapa menit guys. Tuh liatin tuh Pak Su tuh masih ngantuk guys. Ini kita mau pulang ke Jogja nih guys. Pak Su aja sih, kita nganter doang guys. Jangan lupa ya nanti subscribe, like, and comment. Oke guys. Oke guys, tuh Pak Su mau pulang nih. Dadah Pak Su. Tuh lawannya ya. Oh ya, sampai lupa nih guys. Kita sampai lupa nggak videoin keretanya. Tadi udah turun, baru keinget. Oh iya, kenapa nggak videoin? Ya udah dulu ya guys ya, kita pulang dulu guys. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya.